ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru ishengura imitima ya benshi, ni inkuru ibabaje mu by'ukuri. Njye mugiye kubana nitwe Emmanuel Byiringiro, nkorera subscribe ukomeze kunshyigikira nimba utarayikoze. Uyu munyabigwi tugiye kuvugaho yitwa Jean Lambert Gatare. Uyu abenshi bamumenye nk'umunyamakuru wogeza umupira w'amaguru ndetse agakunda gukora publicité zamamaza ibikorwa bitandukanye ndetse akanabiryoshya bigakurikirwa na benshi bakagana nyiri kwamamaza. Uyu Jean Lambert Gatare twamenye nk'umunyamakuru. Uyu Jean Lambert Gatare ni umunyamakuru w'umunyarwanda yamenyekanye cyane mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Akaba yaravukiye mu cyahoze ari komine ya Kivumu, ubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Mu buzima bwe bwite, Jean Lambert Gatare yavukiye mu muryango w'abana 8. Akaba yari imfura. Akaba muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 se umubyara n'abavandimwe be 4 barishwe. Asigarana na nyina na barumuna be 2 na mushiki umwe. 2016 yapfushije umugore wa mbere witwa Emeras Murekatete, baziranye nk'umubyeyi w'abana 4. Nyuma y'umwaka umwe muri 2017 yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we mushya Nikuze Odette. Urugendo rwe mu itangazamakuru, uyu Jean Lambert Gatare yatangiye umwuga w'itangazamakuru ahagana mu mwaka w'1995, aho yamenyekanye cyane mu biganiro by'imikino. Muri 2011 yinjiye muri radio Isango Star, aho yabaye umuyobozi wungirije. Yanakoreye BBC akora ibiganiro n'amakuru asanzwe ndetse n'iby'imikino kuva mu 1998. Muri 2003 yasubiye kuri Radio Rwanda, aho yakomeje kubageza umupira no gukora ibiganiro by'amakuru asanzwe. Muri 2020 nyuma y'urupfu rwa Burasa Jean Globet, yagizwe umuyobozi w'agateganyo w'ikinyamakuru Rushyashya. Akomeza umurongo w'ikinyamakuru mu guhangana n'abahakana ndetse n'abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Jean Lambert Gatare yitabye Imana ku itariki 22 Werurwe 2025 azize uburwayi yari amaranye iminsi aho yararwariye mu gihugu cy'Ubuhinde. Jean Lambert Gatare asize umugore umwe Nikuze Odette n'abana 3 yabyaranye na nyakwigendera Emeras Murekatete. Urupfu rwe ni igihombo gikomeye ku itangazamakuru ryo mu Rwanda n'umuryango muri rusange. Imana imuhe iruhuko ridashira.